салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. ман имрӯз ба забони тоҷикӣ ва узбекӣ мавзӯи муҳимеро ки ба Русия омаданро аз давлатҳои Ӯзбекистону Тоҷикистон, яъне мавзӯи бениҳоят муҳимро матраҳ мекунам ва аз аввал то охири видео гӯш кунед ва мефаҳмед. Азиз ӯзбек дӯстлар, мен ҳуқуқшинос Ибронова, ман Россияну фуқаросуман. Кӯп ӯзбек дӯстларimiz mani videolarimda ko'rib menga savollar berdilar. Ko'pi sarson sargardon Rossiyaga kelib aeroportlarga sarson sargardon bo'lib yuribdilar. Bugun men qonun tomonidan sizlarga tushuntirib beraman. Har kimga ishonmanglar, ehtiyot bo'linglar. Kelgandan oldin hammani bilib, hammani yozib, javoblarni olib keyin kelinglar. Men hozir sizlarga ham tojik o'zbek tili bilan gapiraman. Videoni boshidan oxirigacha ko'ringlar. همین رو به شما فهماندنیم که وقتی که شما آمدنی میشید به روسیه فراموش نسازید که نفرانی که وید نژتیلسا دارن یا که نزدیکان اونها شهروند روسیه هستند یا که سپورتسمن هستند یا که بیماری هستند که در همون وطن خود شفا نیافتن یا که سبب شد که باید به روسیه بیان، آنها فقط امکانیت به روسیه آمدن دارن، البته در اساس حجت ها. پیش از آن شما باید که فراموش نسازید که به همین صفحه اینترنتی، اگر اینترنت دارید در همین صفحه دارید پگرانیشنی служба فیسبی رسی. در همین صفحه حتما که در اومدید فراموش نسازید روسیه دونید، همه رو خوب خودتون میخونید میفهمید. اگر روسیه ندونید به یگون کس مراجعه کنید به شما فهمونن و حتما پشته الکترونی باید داشته باشید. پشته نداشته باشید کاری شما پیش نمیرود. درباره پشته من در ویدیو پیشترم گفتم و سایت های همین فیسبی و MVD روسیه نیز در ویدیو پیشترم پورا نشون دادم. سراغ تلفن ها می توانید بینید. من ببینید در همین صفحه که در اومدید فراموش نسازید که همینجا من ببینید درباره چی ما باید که مثلا به کجا مراجعت کنیم. من ببینید حاضر کنترل پونکت пропусков через государственные границы. انا همین ایفته زیر میکنید. همین که زیر کردید انا این صفحه میبروید. این صفحه که بر اومد شما فراموش نسازید که در این صفحه هم مثلا پورا نوشته شده است و شما فراموش نسازید باز انا همین کانتکتی میدروید. کانتکتی در اومدید انا این میبروید. وقتی که این که بر اومد انا همینجا زیر میکنید پگرانیشنی ارگانی دیدید. همین که زیر کردید شما کدام شهر روسیه میوید перед پگرانیشنی управление فیسبی رسید دیدید. پورا انا همینجا نبینید تمام شهرها هست. من چلیابینسکی областта пограничникаш. Мана ина адресаш ҳаст, адрес. Ана ин набинед почта электрониш ҳаст. Шумо ба ана почта электрони мактуб равон мекунед. Телефон ҳаст, аммо телефон круглосуточно кор мекунад. Шумо ба телефон коратона буд кардан наметавонед. Фақат метавонед ки мисол дар ҳолати зарурӣ занг занед, аммо ин хел ба воситаи почта мана почта электрони мактуб равон кунед. Ба шумо ҷавоб метиҳанд ки омадан мумкин ё не. اگر نباشه نمیاد ها باشه اومدن میگیرید. برای فهمید من در اینجا تمام شهرها هست دیدید چچنیا من ببینید سن پتربورگ همش من ساراتف سامارا دیدید. یعنی که حتی غیر این همون در аэропорт ها همش پورا همون سایت اینترنتیشون قطعی و پورا تلفنشون هستن. شما فراموش نکنید بگه هر کس باور نکنید. پیش از اومدن حتما به مقامات نویسید. من در ویدیوی پیشتران نشون دادم فهموندم که به مقامات نویسید و جواب گیرید. بعد جواب گرفتن وارد روسیه شوید. اما بسیاری ها اومدن سرسون و سرگردانن. حالی من این ویدیو رو ببینید چه خیلی فکت و دلیل و ویدیو رولیک ها نشون میدم خود خلاصه برارید. همین رو گفتنیم به زبان ازبکی حرف میزنم تا که دوستانی ما ازبک زبان هم هستن به من مراجعه میکنن ویدیوهای من رو تماشا میکنن. عزیز ازبک دوستلارم کم اگر روسچانی yaxshi bilsa, kim internetni yaxshi bilsa, kimni elektron pochtasi bo'lsa, masalan mana shu pogranичная служба фсб Rossiyaga kirib полностью o'qib ko'rasizlarki nima gap. Masalan kim Rossiyaga hozir mana shu pandemiya kim kelishi lozim, kim kelsa bemalol keladi. Masalan sportsmenlar, deputatlar, masalan diplomatlar yoki kimda vid na жительствоsi bo'lsa, kimni yaqin odami fuqaro bo'lsa Rossiyada, shular bemalol keladi. Kim agar kasal bo'lsa, kasali o'sha O'zbekistonda tabobat bo'lmasa, iloji bo'lmasa, hatman hujjatlari bo'lish kerak. Hujjatlar O'zbekistondan bo'lish kerak. Undan keyin Rossiyaga qaysi shaharga keladi, o'sha shifoxonaga yozadi через internet. Ular qabul qilsa, o'sha javob yoradi shu internetdagi kelinglar biz qabul qilamiz. Ana o'sha javobni ham olish kerak через internet.
кем боса мана шу пограничный службага ёзаслар. Мана курсатим ки ҳар бир шаҳрда мана нимаси бор, адреслари бор, мана полностью адреслари бор. Интернетга шу ёзаслар, шу шаҳрга иҷозат берадим ё бермайдим мана шу пограничный служба. Агар бу служба силарга иҷозат берса, бемалол келаслар. Бемалол шуни иҷозатini принтердан чиқориб келаслар, серано баъза заданида булади аэропортларда. У таслар келаслар бемалол. Qonun tamonda kelinglar. Shunday kelasizlar, azob chekasizlar. Ko'plaring mayda bala bilan aeroportda mana haftalari yashayapsizlar. Odamda rahmi keladi mayda balalar bilan. Shuning uchun bilib qo'yinglarki, agar qonun tomonidan kelmasalarni shunday azob chekasizlar, men sizlarga hammasini tushuntirib berdim. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Mani telefonlarim ham yozilgan, lekin qo'ng'iroq qilmanglar, faqat kommentariyaga savol beringlar yoki telefonga сообщение yo'ringlar. Imo WhatsApp bilan men сообщениyalarga mana shunday video bilan javob qaytaraman. Va shu videoni avvalidan oxirigacha ko'rib, hatman boshqalarga podelitsiya qilinglar telefonlar bilan. Boshqalar ko'rib sarson sargardon bo'lmasin. Mana qarang, hozir mana shu ko'ryapsizlar, mana shu hammasi O'zbekiston fuqarolari. Mana shular hozir kelib azob chekyapti. Rossiyada shular. Bularni qo'ymaydi kirishga. Ana ino sharmandon O'zbekiston astan hamvatanon, ino tay 300 nafar omadan dar aeroport azob kashidaysan. In ba inho ijozati dar omadan ba Rossiya nadoda istodan. Bisёри онҳо пир ҳастанд, бисёри онҳо кӯдакони хурдсол доранд. Инҳо азоб кашида истодан. Бояд ки дар асоси қонун биям. Ман абине чӣ мегӯям? Шереметьево очень много наших братьев из Узбекистана. По факту они там застряли. В Россию их пускать не хотят. Я не знаю, ребята, какие применять действия. Давайте попытаемся обратиться, может быть, к Шавкату Мирзиёеву. Может быть, он услышит мое обращение. Уважаемый президент Узбекистана, хотел бы вас попросить как-то среагировать на эту ситуацию. Узбекские граждане покупают в Узбекистане билет в Россию, то есть их пускают за границу. Они прилетают в аэропорт Шереметьево, после чего их задерживают и говорят: вы полетите обратно. Да, возможно, у кого-то справка не настоящая, а у кого-то настоящая. Просто все равно получается какая-то несостыковка. Узбекский аэропорт, то есть проверяет все документы и пускает людей в Россию, а российская сторона не принимает. Просто люди платят деньги, и они их по факту теряют. Хоть их и обратно отправляют бесплатно, но за билет-то изначально они отдают деньги. Кто-то в аэропорту Шереметьево находится уже более 3 недель. Прошу вас, уважаемый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, как-то среагировать на эту ситуацию. Спасибо вам большое. Rебята, делитесь, пожалуйста. Qonun tomonidan kelinglar, ana shunday azob chekmaysizlar. Mana shular shunday kelgan, qaranglar. Yanimizdan beri ahvol shu. Dokument registratsiyada qo'limizdan olgan, tekshirib kutib turinglar, sizlarni chaqiramiz degan. Hali dokumentimizni qo'limizga bermaydi. 8 soatdan keyin Rossiya uchun O'zbekiston chegara o'zbeklarga yo'l yopildi dedi. Shu bilan biz 2 kundan beri shu yerdamiz. برای همین دیدید هموطنان، من عذاب رو دیدید که چقدر عذاب کشیده ایستادن. زیاده از 300 نفر، یعنی که همسایه های ما ازبک ها. و فراموش نسازید که من در ویدیوی پیشترم نیز ویدیو کرده بودم، ماه سپتامبر پیشنهاد کردم، قانونی همه رو فهموندم، اما زیاد نفران گوش نکردن، ویدیو رو ندیدن و اومدن در بلاروس عذاب کشیدن. نسبت اونها پرونده جنایتی آغاز کردن، به جوابگری کشیدن. تا سرحد همین روسیه با تاجیکستان ازبکستان قانونی کشیده نشود، اعلام نکنن اومدن لازم نیست. اساس دارید مرحمت پیشنهاد کنید، نویسید به انام مقامات پگرانیشنی служба فیسبرسی، جواب گیرید، اجازت باشد مرحمت اومدن گیرید. وقتی که اجازت نباشد با گپ هر کس کرده ورود روسیه نشوید، عذاب شما میکشید دیگر نه. Aziz o'zbek do'stlar, har kimni gapiga quloq solmanglar, faqat qonunni bilgan odamdan maslahat olib, keyin Rossiyaga kelinglar. Salomat bo'linglar, videoni ko'rib boshqalarga podelitsiya qilinglar. Hamvatanon salomat باشید، در امان خداوند باشید. همین ویدیو رو خواهش میکنم لایک گذارید، کلاس گذارید تا که هموطنان ما ببینن، سرسون و سرگردان نشوند که من ببینید به مانند همین شهروندان ازبکستان اومده هفته ها در ایروپورت های روسیه با خواب نکنن، همراه کودکان خردسال و همراه بیماران. برای همین پیشگیری کنید به هموطنان، حتما این ویدیو رو رسانید، با واسطه ایمو واتساپ پدیلیت کنید دیگران نیز ببینن. سلامت باشه، به کانال ما ابونه شوید و لایک گذارید تا که دیگران نیز ببینن.